ubwo bugeze ari kuguza. Mbifuriza umwaka mushya muhire abateze amatwi BNB Kigali FM 89.7 tujye kuganira kuri Chelsea. Enzo Maresca yamaze kwirukanwa n'ikipe ya Chelsea. Byari bikwiye ko Enzo Maresca yirukanwa. Ese ninde ugomba kumusimbura? Amakuru hari nuko mu masaha make atarenze 28 Chelsea irashyiraho umutoza kandi uri permanent. Ntabwo Chelsea yigera ishyiraho inziba cyuho nk'iyi Kigali. Turaza kwa tunaganira kuri English Premier League Championnat y'igihugu y'Abongereza iza kuba ikomeza kuri uyu mugoroba. Liverpool mu kanya gato irakira ikipe ya Leeds, Sunderland irakira Man City. Sunderland ifite agahigo kuko itaratsindirwa mu rugo muri uyu mwaka y'imikino. Ese yabikora imbere ya Manchester City? Byose turaza kugenda tubiganira. NBG, Ajidia Pepa, Kibogora Polytechnic, Winabet, Mango 4G, Manifa Printing House, River Trading Limited, Rwanda Form, Gorilla Games, The Best Good Harvest Butcher, Kubirero Toma Nebu Industries, Tiama Rwanda, Rwanda Revenue Authority, Wasak, Skoll, Chafuza, BRD, Benel, Golden K Technology, BM Azimarino Trading Limited, Best Pilau, Espar, Ikijumba, Vivo Energy na Depart. Zose turi kumwe muri iki kiganiro kuza kugera ku isaha y'isa 6. Wiriwe neza Edi? Wiriwe neza Nasiri. Umwaka mushya muhire. Twese hamwe. Umeze neza? Umeze neza kabisa n'amahoro. Umwaka usoje neza? Na usoje neza ninjira mushya neza nta kibazo. Ingamba nshya z'uyu mwaka? Sindazimenya. Hayi. Nta ngamba winjiranyemo gutya gusa. Gutya. Nta gahunda yo kuva mu rugo? Oya ntayo ntarimo. Ndacyakumbuye. Ubwo uracyameze nka ba maestro bo kwa Sidike barakugaburira bakugenera byose. Neza navuga nkaje. Bakugura imyenda y'iminsi mikuru. Oya. Atari isanzwe se. Cardinali. Yes. Webare nyo. Mwaka mushya muhire. Kuri twese. Utangiye neza? Cyane pe. Fresh ndazibona waryamye waruhutse. Ariko uriya ntabwo wari umeze neza. Ngeze amahirwe urarangiye. Wari ukurambiye. Nari narambiwe. Wa usengeye se uyu nguyu tujye gutangira. Hari ahantu ujye uvuga ujye. Ngo hari igisirimba giteye ubwoba. Cya kimeze neza kabisa. Okay. Ingamba nshya utangiranye umwaka? Ni ukongera ubushobozi n'ubumenyi. Ndimo numashaka no kuzakoramo ubukwe. Ntago navuze amaki ndabizi bishaka kubihuha. Oya, buri umuntu avuze ikintu nk'icyo ngicyo. Ni ikintu, ni igitekerezo cyiza. Imana igushyigikira. Urakoze rata. Imana igushyigikira. Agiye gukora ubukwe adafite umuntu afite ngo oya, rega byose se ntiwabibona. Arumva byabigora. Nta kintu na kimwe ngo Imana idashobora gukora. Kandi buriya Bibiliya niyo bivuga neza muri Zaburi ngo nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Ipfa kuba gusa wagisengera ukavuga uti ndamanya n'umutima wanjye yuko Imana igishobora kukima. Ahubwo ndibaza nzaca he nguciyehora. Oya nta kibazo. Erega ushara kuvuga uti byaranze wenda umugambi y'Imana wabo. Nkande wundi uretse wo. Ariko Okay. Wowe bisengere gusa. Dumeze neza? Alhamdulillah rabbil alamin. Umwaka mushya kuri mwese. Amina wa bil alamin. Allah khalasullahi wa umwaka mushya kuri mwese. Bavuga ngo iki? Umwaka ngutangira ingofero zireba inyuma mu nguni kuzanya cyane. Kujya nambara ingofero mu rugo cyangwa ni Mr. 2023 turashaka kwigira akajene kabisa. Arya wa mutipe atari umuta. Ndashaka kwigira agasore. Urayisubiza inyuma. Ari Mr. Blue. N'inyaka ndayikata wari umuntu arivura bambwiye ko rekata imyaka. Ari umuhanzi w'umunya Tanzania witwa ni Blue, Mr. Blue. Inde, umunya Tanzania? Mr. Blue. Naka ari n'umunyamerika yitwa nde? Lilibawa. Lilibawa. Najyaga ngira ngo baravukana cyane. Nyumvira. Basa baranganaga. Nabonaga bose baririmba ari abana. Wambaye ingofero nka Lilibawa. Ni gutyo abaga yayikubisemo. Lilibawa. Ko mbona amagogo se yakubani. Amagogo se arambanira afite ubushobozi. Namusora muri kiganiro cyo niki. Ubushobozi kumbanira ubwo bushobozi arabufite. Umwaka mwawutangiye neza mu rugo mwese? Yerega umwaka rero gatangiye ndaha. Harya. Se narindi hano. Niwe twamusizemo na. Yewe naje itariki na viranga no ngaruto. Rupurumiye navuye na purumiye no ngaruto rupurumiye ndasi. Kindi yano kaza kuba rupurumiye.
afite mashayazi iyo endi se ni njyewe iyo endi ni njyewe iyo endi hagati ya bebe ni njyewe ariko hari n'ibindi ariko cyangwa ni magoko ariko ariko ibintu uvuga nibyo njyewe hari amakuru naguye hano Fada nere story yuko hari amakuru umumotari yampaye kandi aremereye Fada nere story uragenda amajije ndize vuba ni endi bamana hagati ya bebe ebyiri ninde ngo ni magoko izo nababeshya iriya urabona radio yitwa B&B iriya endi bamo hagati rero isonora amagoko ngo ni shayazi za magoko ni shayazi za magoko muzajya muyisozobo yani shayazi za magoko uzare ko zari kajya umugore kugana jari zari kamaze arimo gana umunyamigabane ariko ngo ufite amakuru uzabirebe ngo ufite amakuru pe ako wamugani koko ya makuru ndayafite ariko ko afite mo shayazi inde ufite amashayazi simbizi magoko byeriya endi oya ni wowe mvuga endi yajya amadafite ariko ako kantu de uvuga ukuntu Fata agenda turira hafi n'ikigo areba umunara nabagira ngo haraba ari buwibe kandi uzabibona we nzabikubwira ku itariki nk'eshanu umunara rero uri kwabagirisha niba utarunabizi ya bintu byane ko barashimuta ngo za YouTube channel uzashimuta n'umunara bagira wegereye ikinyinya bana ari hafi yawe ureba gutya n'urubo bibero ruriya kabati muzamuke muhanagure Okay, dutangiye umwaka neza turashima Imana ko ntawe twarwaje nta n'ikibazo twagize hano mu bakozi Imana ishimwe rero kandi izanaturinde no muri uyu nguyu tuzawusoza amahoro kandi izakomeze iduhe ibyiza kuri BNB kuko twarabibonye ariko tubare nawe uhindure stati muri uyu mwaka pe uhindure stati si wenyine bireba ariko ntago ari wenyine bireba kuki yo kuri WhatsApp yo kuri uzavana akantu ka singo ntegereje umukobwa wa Sidike Nsengiyumva agiye yego baba Vadize niya tugengo abagabo babiri ngo babanye muri ghetto garashaka ashingira wandi babanye muri ghetto umwana we ngibyo gukoreka duhereye mu ikipe ya Chelsea ni inkuru zidasanzwe Maresca niwe mukozi ukomeye wirukanywe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 Deusi ni inkuru yaje muri iki gitondo hari amazi iminsi bivugwa nk'uko mukanya umuripota ukomeye wa Sky yitwa Kave ayavugaga yuko ngo mu minsi yashize nyuma yuko ari amakipe arimo Juventus mbere yuko ishyiraho Luciano Spalletti yari yegereye Enzo Maresca yavuze ko Man City yamumenyesheje ko yifuza ko yabasimburira Pepe Guardiola bavuga ko Maresca nawe byamuteye imbaraga zo kureba ubuyobozi bwe mu maso akabubwira ibitagenda akabubwira ibyo yifuza ngo bituma umubano wa Maresca n'ubuyobozi bwa Chelsea butagenda neza nyuma y'imikino 6 irenga atsinzemo umukino umwe 7 atsinzemo umukino umwe cyaba ari cyo cyemezo gitumye ikipe ya Chelsea ifuza gutandukana na Maresca cyangwa byaba byavuye mu bushake bwa Enzo Maresca mbona byombi bishoboka kuko wari uvuze kuri performance ariko ubundi ni ibintu bitatu bikomeye cyane ikipe ya Chelsea iciyemo ndetse n'umutoza Enzo Maresca cyane ku kintu cya performance kuko ikipe ya Chelsea mu mikino 7 niba yaritsinzemo umukino umwe gusa ifitemo cyokora yagizemo n'indi win ya Carabao ubwo ne ebyiri mu mikino 7 yeruka so ukaza kureba rero izo speculation zari zihari Juventus Manchester City yavuzwe cyane murabyibuka igihe Pepe Guardiola yavuga ngo niwe mutoza wa mbere kwisi ubungubu witwa Enzo Maresca icyo gihe byaraboostinze cyane atangira kuvugwa nk'umutoza wa Musimbura ariko ikintu gikomeye cyane kimeze nk'icyo Pochettino bapfuye Enzo Maresca yashwanye n'ubuyobozi bwe uburyo abakinnyi bagarurwa bavuye mu mvune bakirutse imvune kuri icyo kintu Kavuye yavuze ko ari ingingo ya 3 bapfuye mu bintu yavuze bine iyo mugabo yapfuye na Chelsea ni cya 3 so ukumva rero hari hatangiye kumamo izo disagreement kandi kwabana ko na Chelsea uburyo bagarurwa iyo nuvuga ngo departement ya Maresca nk'umutoza yarafite ikibazo na departement y'ubuvuzi uburyo abakinnyi bagarurwa mu ikipe ya mbere rero bavuga ko Maresca ngo yabazanaga tanabandije no kuba yakonsulta
urwego rw'ubuvuzi ngo rumubwire ngo nabo kandi bete communication hagati ya Maresca n'urwego rw'ubuvuzi ntabwo rwumvikana kandi ngo n'ubuyobozi bukintervene kubera ko byagize imbaraga cyane ejo bundi kuri kukurera kukurera agira hamstring injury Enzo Maresca yaravugaga ati ni umukinnyi wakina abandi batoya kuri match eruka noneho urumva niba harimo icyo kibazo cyo kutumvikana mu buryo abakinnyi bagarurwa bakirutse imvune wari na match yahisemo yafashe decision yo gukinisha Korupama kandi abaganga bamubwiye ko atari tayari bamubujije ngo aramuzana kuri bo ngije ni match uko bari banayivuze ntabwo uri kwibuka neza ngo ntiyanayirangiza ahitavamo ko karihindwe kandi ngo bamubwiye ngo ntago Korupama ari tayari gukina match Maresca na force none se aho ngaho wenda munakomeza ninde ufite ububasha burenze ubw'abandi ku bakinnyi bavuye mu mvune abakinnyi n'aba Maresca ariko nanone ubavura n'ugomba gutanga guhaheda kuko buriya bari abantu barubahana urwego rw'ubuvuzi nirwo rubwira umutoza ngo uyu ari ready we ntabwo uza kuruforosa ngo ndamukoresha ni nk'abazamu buriya Maresca ntabwo arufata decision y'umuzamu ubanza departement y'abazamu niyimubwira ngo uyitoza neza ni nawe uri ready ni nawe twateguye mentaloma kuba yaba umukinnyi mu izamu nimero ya mbere we niko bigenda Maresca rero winye biragaragara ko yanare yagendaga mu baganga akababwira ngo oya naze bakabwira ati ko naritegura ntabwo turamugeza ku rwego twakabonye ko tumugwatoya naze icyo rwose cyari kaviya cyari kimungira mu ngingo cyari nk'icyakane muri bitanu bapfuye ideusa ragikomeye so ubona ko rero kubijyanye n'ibi ngibi icyo ikibazo wenda na Serera abajije urumva urwego rw'ubuganga dukoresheje urugero kuri icyo waruza cy'abazamu Mikel Arteta yasabye Inyakipe nako yamushakira umuzamu ba nimero ya mbere urumva uyu yitwa nagapana Inaki n'umunyezamu nawe yitwa Inaki ntabwo ari penye nuko ari Inaki uri avuye muri Brentford noneho aravuga ati muri aba bazamu dufite nta muzamu n'umwe mbona ibyo ushaka ibyo nsaba byahura reka ngiye kuzana David Raya buriya David Raya yaguzwe na Inyaki uyu mutoza w'abazamu wa Arsenal kuri cyo wavugaga cy'abaganga muri Liverpool ni kenshi twagiye twumva Slot avuga ngo report y'abaganga imbwira ko Joe Gomez adashobora gukina iminota 90 imikino 3 oya na Mikel n'umunsi yabikoze yesa avunika kuri match ya gatatu reka tujye kuri Mikel Arteta match agiye gutangiza Saliba gatagira ikibazo ya match ya Chelsea right agiye gukina Chelsea Saliba gatava muri line up ni match ya Chelsea yaravuze Mikel yaravuze biri crazy yaravuze ngo biri crazy ngo ndaza kuza gusobanuza abaganga urukumva ngo ndabona ngo meze kwa too much ngo ndaza kuza gukenera ibisobanuro biva mu baganga urumva nyine ko ni departement zubahana aho rero Maresca yaratangiye kujya kurisha imbaraga n'agatuza ubwo rero urumva iki kintu ni ikintu gikomeye cyane hatangiye kubamo izo disagreement nekereza ko Enzo Maresca yaramaze nk'ibyumweru nka 4 asa nkaho yagaragaje ko atagihari iyo relationship idahari nyine ubuyobozi bwe cyane cyane kuri uyu mugabo Egabir uyu ari ufite na shares wa Baghdad wa Clear Lake Capital buriya nibo bafite shares nyinshi muri Bruco nibo basa nkaho bayoboye ko yigeze no kubwira Todi Boyle aramubwira ati mu byukuri nudakomeza gushyira ibintu ku murongo turaza kugukura tuzafata ikindi ko Clear Lake Capital ifitemo shares nyinshi so mbona rero ko Enzo Maresca yagize success mu ikipe ya Chelsea mu mezi 18 yaramaze biranashoboka ko muri aya ekipe manini hari ekipe iri buze kumutekereza ariko n'ubundi mu byo ntuza Kavi yavuze ngo icyambere umusaruro we muri Premier League ntabwo warushimishije ngo bijyanye cyane cyane ngo ukuntu amanaginze ukwezi kwa 12 byari worth icyo ngicyo cyambere n'umusaruro bapfuye icya kabiri ngo Maresca ibiganiro bimwekiza mu yandi makipe yabihaye agaciro speculation ngo speculation nuko gose we yabyivugiye ngo ni ibihuha kuko Maresca nabyivugiye ngo mbere yuko hazi igihe cya Manchester City ngo nabanje kuba linked muri Juventus ngo ariko ngo nako byahise ngo ibi byose ngo ni speculation ariko muri mu directors n'abakurikiye hafi Maresca ahubwo ngo Maresca yabihaye n'ingufu cyane ngo abatega amatwi kunga ibiganiro bye na Manchester City byarabaye nubwo Maresca abwiye ngo nta byabaye
ariko ngo byarabaye icyo rero kiri mu bintu mu cya kabiri bati yabihaye imbaraga icya gatatu ari amagambo yavuze ngo amasaha 48 ya mbere ngo yari mabi cyane icya kane ni kirengere twagarukaho cy'abaganga uburyo Chelsea bibanamo n'abakinnyi n'ibindi icya gatanu nabonye bavuga ahubwo twega tunakibazaho hano uburyo ngo yararimo gukora na direction technique nabwo ntabwo yumvikanaga neza na direction technique y'ikipe Chelsea ntabwo bumvikanaga bavuga yuko ngo atarishima uburyo ngo abayobozi bo hejuru bivangaga muri selection team selection uburyo ahitamo abakinnyi ndetse n'imisimburize akavuga ko atarishime ko bamwivangira mu kazi ke gusa iyo urebye ibyagaritsweho cyane n'ibinyamakuru byinshi yaba The Athletic yaba umwe muvuze ba Kave ba Sky Sports yaba za BBC bose bibanda yuko umusaruro uza mu byanyuma mbere yuko byatumye batandukana kubera ko umusaruro ni ikintu cyabwo cy'ingenzi impamvu abangaba batangiye kugenda ibibazo n'umusaruro utaramubi cyane nk'ingiyo kuko nkabira avuga ngo amasaha 48 yagize ngo niyo mabi ya mbere kuvagira muri Chelsea yabivuze nyuma ibyo bibazo yaramaze kujyana n'abaganga medical department y'ikipe Chelsea itangiye kuzamo ibibazo hamwe nawe ikindi The Athletic yavuze ko ngo mu kwa 10 no mu kwa 11 ndetse no ku kwezi kugitangira ngo Maresca yabwiye abano muri Chelsea yuko yajyanye ibiganiro na City aribabwira yajyanye ibiganiro na Manchester City ibyo rero ntabwo byashimishije ubuyobozi bigakubitira ko atishimira ko ubuyobozi bumvangira yabibwiye ubuyobozi bwa baramubaza bati ntago koko unyuzwe n'amasezerano ufite azakugeza 29 ku buryo utinyuka kujya koperinga ibiganiro n'abantu ufite akazi k'amasezerano kuri equipe nka Chelsea gusa kumwivangira mu kazi bavuga yuko ngo yari yabibwiye ko akiza avuye muri Leicester City muri strategy y'amasezerano bagiranye arimo yuko azagera ibya coaching gusa hanyuma ibindi byerekeranye na staff kuyobora akahitegeka abaganga uburyo nka medical department ko ari manager yafite n'ubasha kuvuga ngo agasobanuza gukina gutya ariko hariya usanga biri mu maboko ya Lawrence na Paul bara sporting director kuza bakagira ibyo baganiriza medical department ariko we ugasanga bimwe birabagonganisha cyane hejuru ya byose ukabona yuko impamvu cyane yarabisunitse ni iminsi yo kutumvikana n'ubuyobozi bikate kutewe n'umusaruro mu bino bitabiburira amurusanye ko nk'umukino rukabanganyije na Bournemouth ntago Maresca yavuga n'itangazamakuru yaravuze ngo ntago ameze neza ariko bavuze ko kuri ko ari uko yarimo arakora finissage za nyuma arakora amafinal ibiganiro bya nyuma kugira ngo yumvikane n'ikipe ya Chelsea batandukane agenda yarabizi ko adafite akazuza muri ikipe gusa muri rusange mbona yuko kwirukanwa umuntu nk'igitekerezo cyane cyezo yuko kwirukana Maresca kakanya se buriya yirukanwa batandukanye habaho ibiganiro byo gutandukana ntago ari kwirukanwa ngo impamvu yirukanwe impamvu avuga yuko yirukanwe no kubera yuko ntabwo impamvu kandi abantu bicaye bakaganira bavuga ati amasezerano mu ariko uko mu byo agomba kwishyurwa ntago ari ibyo kwirukanwa oya batoze bose bagomba kwishyurwa kuko na Pochettino ntabwo yirukanwe impamvu avuga ko yirukanwe ntabwo yasabye gusezera ni ikipe yambwiye turagusezereye undi bara bose mu buryo bwiza muri form bavuga ngo bapatinze ways ariko yirukanwe iyo mutandukanye n'umukoresha wawe ari ubigusabye ari ubigusabye nako arabikubwiye ntabwo ntabwo wimperekeza arazigu nese Maresca ku kibazo muhaye biterwa n'icyo kontarivuga none aho ngaho nese murajya muri kumwe buryo ariko Maresca nabonaga bavuga ngo kafite amasezerano azamugeza 29 mu gihe ngo yaba yirukanwe ngo Chelsea agomba kumama 14 ariko ngo baganiriye bumvikana ko bagomba kugera ntagere muri ayo ngayo bakazamuha miliyoni 7 ariko nibyo ishishata ahubwo nese ko ntabwo bivana kwirukanwa kuko nta tandukaniro riri kuba umuntu yabwiye ngo ntabwo dukomeza nayo mu kazi ntabwo bamwohereje iretere imwirukana bicaye baraganira niko abatoza bose bigenda ntabwo ariko bose bigenda niko bigenda haruhura niba ari uwa mu gitondo haruhura niba ari kuri yabaruwa ubwo siri kumva nawe baraza kuvuga oya ariko nawe baramubwiye bicaranye mu biganiro anje yabonye ibaruwa kuri stade oya nawe bicarana mu biganiro ati turatandukanye no kumwirukana umutoza witwa AVB arahindura ko witwa AVB we barambwiye nanubwemere kugera aho Chelsea Chelsea itoretse mwango we bamubwiye nimugoro unuza ntujye kumyitozo ibyo muri kuvuga naga ritano ryo kwirukana bwo nuburyo wirukanwemo usuzuguye cyangwa wubashye ariko byose no kwirukana nange aricyo Chelsea ihombye umutoza cyangwa se Chelsea ni ikipe yibonaga nkaho yakuze muri projet yabo ikeneye ibirenze ibyo Maresca arimo ayiha kuko nabonye benshi bavuga bati Chelsea irahombye gutakaza umutoza nka Maresca rumaze kubaha
igikombe cya Conference League, amaze kuba Club World Cup. Abandi bakavuga bati projet yari irimo irakura, ariko Maresca we ntabwo yayifashaga mu buryo bwo gukura. Bamwe ntibatinya no kuvuga yuko niyo ayigumana uyu mwaka byari no kugorana kuzabona top 4. Ninakigira ngo bamusezerere ngo kugira ngo barwane no kuba babona tike ya Champions League. Ubwo mugani bwo reka dukoreshe ijambo gusezerera. Ubwo nicyo kintu cyatumye batandukana. Atandukana n'ikipe ni bari batangiye kugira impungenge z'uko ngo ashobora kutagaragara ku mashanwa yo ku mugani w'Uburayi. Maresca ubundi mu by'ukuri ntago ari umutoza mubi. Nikigaragara uburyo managinze group ya Chelsea mu bibazo mu kugera kuyifasha kugira ngo gutwara ibikombe, Maresca ngenda nabonaga yari yagerageje kubikora neza. Ahubwo byanga byakunda ikibazo ntabwo gishingiye ngiye ku bushobozi bwa Maresca. Nkurikije ko namubonanye ubushobozi, ahubwo ikibazo gishobora kuba gishingiye ku mibanire mibi yaje kugerana n'abamukuriye, hakaza kujya bamera nkaho bavuguruzanya ibyemezo, Maresca gatangiye kujya himana nabo. Mbona Maresca ari barihima, nyiri ko mubona barihima cyane bamujinya, kuko uyu mugabo afite ubushobozi twarabibonye, yakora ekipe nziza byaragaragaye. Ariko nageza ko nyuma yaje gusa n'ugirana ibibazo by'ubuyobozi, kutumvikana n'abari abagabo bitwa Paul na mugenzi we bakora n'abanyeri babiri bakora na Stewart. Ashobora kuba atarumvikanye na 100%, kuko nanone Maresca yifuza kujya afata ibyemezo nk'umumanager apana nk'umutoza. Iyo titre ya manager ntabwo yigize ayihabwa, kandi byagaragaraga yuko muri trust yarafite n'ubuyobozi bitaye birigikunda neza. Urebye ko Chelsea yakinaga wayibonaga yikiri gukina neza, ukabibona ko ifite umukino identité imaze kuyibona, kiplebe ishobora kuvuga ngo irakina, ukabibona ibintu gukina bisomeka, ariko hakaza kuza kuba ikibazo cy'umusaruro. Rero kandi bisa n'ibitangiye muri uyu mwaka w'imikino. Ku mwaka ushize imikino ntabwo byari bibi, byari na byiza rwose. Uyu mwaka w'imikino byari kuko Maresca yivanye mwanya wa 7 ayizana mu makipe azakina Champions League, ayi igikombe cy'Eastern Club, anayize igikombe cy'ijana gito Conference League. Ibyo byari byiza rwose. Ariko no uyu mwaka ubona ko byabaye bibi, kandi bisa n'itangiye ko mu kwezi kwa 10. Nukuvuga ngo umuntu ariho umubano we mubi ushobora kuba atangiye kuba yinjira nawe ashobora wenda kuba kamera yaramwoheje, cyangwa se success yari yagize umwaka ushize kamwoshya kujya kwivanga mu bindi ego birashoboka ko nayo yamwoheje akavuga ati ngende umuntu twaye igikombe cy'isi, ndi umuntu gatse mu gikombe muri Champions League, nanjye hari ijambo ngomba kugira. Akaba yakoresha birenze iryo mfite, akaba yashaka gukoresha success yari yagize, kandi wenda rules zitamwemerera amategeko. Ibyo bikaba ngiye mbona n'icyo kintu cyanabaye. Naragari impamvu zuko Maresca ari umuswa. Oya, Maresca ari umutoza mwiza cyane, indi kipe izabona umutoza mwiza. Ahubwo Maresca mbona nagira ikibazo n'ubuyobozi bwa Chelsea bagahimana, kuko ibintu byose Maresca atangiye kubikora ameze nk'ubikora bizi, kuko yaranabivuze reka nuko kwibana match ya Everton yembo nawe bikoraga bizi, bamaze gutsinda Everton yarabivuze. Mbona bikoraga bizi. Icyo nashakaga Fuad akomerezeho, hari abavuga bati nka David Ornstein yavuze ko umubano watangiye nyuma ya match ya Everton, nyuma yuko Maresca ekipe ya Man City imwaprochinska yuko imwibona nk'umuramplace wa Pep Guardiola, bakanabimubwira. Ntabwo ngo burya ntabwo ibiganiro byarabaye, ibiganiro hagati ya Maresca barabimubwira ko Pep atazaba hari umwaka utaha. Ibiganiro bya Maresca na Man City byabaye. Reka no mu byo Chelsea muziza, kuki wahaye umwanya abakeba ukaganira kandi ufite amasezerano yacu y'igihe kirekire? Ibyo biri mu bintu bapfuye nacyo kirimo. Reba mvuga ngo Maresca ashobora kuba yarabonye opportunity zo gukora muri Man City zo nziza kuri izo gukora muri Chelsea, ariko akaba yarasanzwe ufite n'ibibazo n'aba directors w'ikipe ya Chelsea. Ariko biragaragara kuko si ikibazo cy'ubushobozi pe, ntabwo Maresca z'ubushobozi bwe mu giti cye azize umusaruro, ariko nawe yagizemo uruhare ushingiye ku gahigo, mbona bishingiye ku guhimana. Mu minsi ishize ekipe ya Chelsea yongeramo undi sporting director wa gatatu. Mu magambo ya Enzo Maresca ko yakari buvuga nyine ari we tubona nyuma ya bari abagabo babiri bari bahari bandi. Enzo Maresca usubiye inyuma ama press conference yagiye akora ikintu cy'akajagari muri leadership wacyumvaga. Yarabivugaga yabisubiye mu marenga yajyaga bivuga, reka yarabivuga kanabivuga ko nakaje ari ikintu nshaka kuvuga. Hari umunyamakuru kugize ko maza ngari ko mwari ikintu waba ushaka kuvuga. Sidi kwiruka match ya Burnley, I think ari Burnley yatsinze 2-0. Umunyamakuru ngari ko ngo bigaragara ko ari ikintu nshaka kuvuga, araseka arigendera.
bimaze igihe ariko nanone fa ubirebye ushobora kuvuga ko na Enzo Maresca asa nk'uwaporovotse ubuyobozi bwa Chelsea yarabwubahutse mu ijambo rimwe imbere na mbere yubahutse ikipe ya Chelsea kujya mu biganiro n'indi club kandi ufite amasezerano noneho yaragiriwe n'icyizere cy'uko Chelsea yari yaramuhaye amasezerano igihe kirekire itari yarahaye abandi rero mbona Maresca ubwe yarubahutse ikipe ya Chelsea akayicisha amazi. Icyaba gisigaye ni ukumenya impamvu yabikoze. Icyo ngicyo kumenya impamvu yabikoze kuko Enzo Maresca mpamya ko urebye uko yari yatoje umwaka we wa mbere ni umutoza mwiza. Rero umutoza mwiza nta nazabona akazi ahantu hakomeye. Ejo